Jiena Walid Nabhan, propja mill-Palestina u l-Ġordan. Ġejt Malta daqs 32 sena ilu, ma kont naf laqqas kelma waħda bil-Malti. Bdejt bħala student worker f'St. Luke's Hospital, fl-Emergency Lab, bejni il-ħin kullu iparlaw bil-Malti u bekk jaqbattu l-Malti. Ovvjament, il-lingwa għenetni ħafna biex nintegrita fil-professjoni tiegħi fil-qasam tax-xjenza, kif ukoll biex nintegrita mal-Maltin li qed ngħix magħhom, speċi qegħdin naqsmu l-ħobża flimkien. Il-lingwa letterarja mbagħad dik tallimta permezz tal-qari xejn aktar. U peress li l-Malti qrib ħafna tal-Arbi, ma kellix diffikultà ġifieri biex moħħi jaħdem il-kliem.